Yeah, Vatswatsi va ka hina manyanga tsi the komsa as usual. So loko lo subscribe and kombela subscribe se namuntlha ni ya vulavula hi issue yin'wanyana ni ku tshama ni raise last year ni ku Mr Post ku tsala ne eka leswa ndzumba arina ntangha and van'wana mi ni reketeleni because ku ya hi philosophy munhu loyi a tisela ku prove ya ku believe ya yena yi wrong so boha a reacta hi ku lwa ku zonda ku ruketela so swa na ku breakela down tinsimu ta Mr Post at least 4 or 5 leti ni ngo ti date mara a mi swi twi ku ti date anyways ta ri kona ya ri kona offer ya promotion and we work based on your budget so this one la sungula hi swa dlaya swilo Joni liya Mr Post a vulavula ku yona a hi Joni ya doroba Joni leyi Mr Post a vulavula ku yona la ka risimu lera i Joni ya kamara ka ku swa dlaya swilo Joni and swi nga endla u nga vuyi a Joni a hi sola va bava khale loko va ri Joni ku a va vuyi a va vulavuli hi timhaka ta doroba kumbe xana Gauteng va vulavula hi le kamareni that's why Mr Post ku na part yin'wana a fika ku n'we ma ku fika ku Joni ma ku fika ku tolo Joni mi ti vonela u zama ku vula ku yini ku n'we ma ku sungula ku vugangu sweswi ma ku byi dyondzaka mi ti vonela ku swi nga endla mi nga humi kwalaho kumbe xana mi mi tshika na wasati ku vavasati va n'wina data di ku Mr Post ku loko di phama ku tlasati hi le kamareni mi tirhele empetweni yaleyo a vuya futhi Josh Riman a ba part leyo xikangu xi tela ku tlasati a va nga vuli ku dyela in terms of mali kumbe xana ku xaveriwa swakudya vavanuna va certify ngopfu swigangu ku tlula vavasati lomu tikamareni after because vavasati ku va ku ri khale minkarhi yin'wana ku va u nga ri na that spark mpetweni se swigangu swi tiphina ngopfu let me continue to the second track leyi ni nga ta vulavula hi yona i travel leyikulu Mr Post a nge xibelani a nga vulavuli xibelani xo cina va fo u ri xibelana mi xi tivi kahle mi ta fambisi ya byala na nyama mi ta fambisi ya swona ndi a nga vulavuli xibelani u vulavula hi xirho lexiya xa n'wansati lexi a xi tirhisiwaka kamareni hi xo travel leyikulu la ka xibelani u tlhela vula kahle ku mi thaveni di cina kahle ngopfu loko se ri pelini ti heta di tlhekuta ti heta di rana a tlhavula ku ngoma leyi ya Vatsonga ngoma ku la risimu lera ri nga tshama rimbileliwa hi Ben Mayengani na Lipopo Roots ku vupfuko vuma ngoma u nge vhakeli mali ku hi Xitsonga xa deep loko hi vulavula hi ngoma leyi nge le kamareni kumbe xana ngoma leyi nga na n'wansati na n'wanuna hi vulavula hi leswiya swa lavakulu se Mr Post a vula ku ngoma leyiwani na nandziha ngopfu loko yini byi ri nhlokweni va vulavula hi timhaka ta sex ya nandziha loko byi ri nhlokweni let me continue to risimu ra vunharhu leri Mr Post a nga rhuketela a hi ku rhuketela futhi hi ku yimbelela music wa lavakulu xikhiya u ri a mi hi nyiki ka sesi xikhiya a xi sono munhu hala ka hina xikhiya it's access to your body give me access to your body and u tlhela swi vula ku hi ku nwisi byala hi ku oxela nyama hi ku khandziyisa movha at least ni twelinyana ni ti ni tshovekelinyana nhlana u nyika xikhiya ku hala ka hina xikhiya xi sono munhu it's more like give me access to your body a hi tlele leswi yin'we mhaka a ni ku nwisi byala vutomi bya le byaleni kahle lava ni ku byala va swi twisisa ku va robanisa kwini kwena se ni ya ka risimu ra number 4 leri nga ta ri chuza i a hi beni tukutuku it's more like u celebrate rirhandzu ra yena na nsati wa yena at the same time a kha themendela na nsati wa yena ku hey n'wansati loyiwani ekamareni u swi kota ngopfu ku na part leya Mr Post a ngo very mchangano u tlula hi mzulu mzulu a tlula hi mpedi a tlula hi mxhosa loko vavasati lava va fana va yo hambana i ti-type ta swirho mara va cina ku fana wa twisisa ivi ro hetelela leri nga ta vulavula hi rona ni ta vulavula hi kambini makulambinyi laya ku vulavula hi xirho lexi xa munhu un'wanyana xi nga kula se a nga ku tswaleni ngopfu so ku na part laha Mr Post a ngo va gadini vafana va le kaya va hete khale u vulavula hi ku vafana se va heti grip ya xirho lexiya ma twisisa hambi loyiwani a nga khoma mbinyi kulukumba hi ku xirho di ra xi vona mara le kamareni a swa endla ka grip statania hikuva se va hlakatini vafana va le kaya swi fana na movha yi tiraka hambi yo tiyisa ku yini loko va yi tirhisini 10 years kumbe 20 years ku ta fika laha loko yi rhwala ku misava yi tikiwa mi swa ku ya tiraka leyiwani yi karhela hambi misava ya ko yo talisa ku yi kumbe yi ri tsongo so Mr Post in terms of ku siva ku yimbelela tinsimu ta date swi tlhe swi nga twiwi hi vanhu vo tala ti blind Mr Post kahle ana nkarhi lowu a ni tshame ni nyika Josh Riman ku yena Mr Sex
Mr. Sex, Mr. Pussy. So ngari va loko subscribe and I think I will do another video vulavula hi timhaka ta ku Mr. Post kusuka la suka kona u fika la u improve ku fika kwihi. That's why ku Mr. Post blind ne swi fana na mina sweswiwani loko ri ni sungula ku xava movha hi 1400 ya xikorokoro ivi se siku rin'wana mi ni kuma ni kha ni gada kumbexani swo swa ti-Ford Range mi kuma ku un'wanyani u sungula ku gada movha hi Bentley ivi se a downgrade a ya driver GTI ma swi vona ku hi wihi a nga ku improveni vuton'wini a ni lo n'wana u suka kule ngopfu mara se u fike laya un'wanyani se a nga sungula henhla se a vuya ku hansi leswi nga ku humeleleni ku hi compare Benny na Mr. Post. Sorry if I'm offending anyone. Songwriting ya Mayengani is going down. Ku tata marito tingomeni it's also going down. There are a lot of things, but I just discuss maybe in a few videos and kalanyana ku ana business nyana swin'wana mara va loko subscribe na that promotion package liya yo I promote artist based ka budget ya yena ya ri kona then kumbe ka tinambara to tolovela sure